Hi everyone! Good afternoon! Maniud to ta. Akong sudan kay Utan nga Bisaya. Nya na ay duha ka buwad. Og mais ang akong kanon hinatag sa ako ang mama. Kay wala pa man ko kalungag di. Nung tana man sa kuha nga unsa ko na kong sudan ug unsa kong kanon. Nakakaon na ba kuno ko? Nakapaniud to na ba akong gitubag wa ko kakaon wap ako kakaon kay wa pa ko kakahikay og paniud to. Mao nang iya kong gitagaan og pagkaon mao na nga karon sugar tagkaon nawa. Hinatag niya sa kuha sa kong mama ha. Hinatag ko mais kalami naman sa mais nga kanon. Unya may buwad nga duha ka buok. Wow. Mo nang pagkaon na sige anak ko og balik-balik din sa bukid. Basta adi ko sa store, malibre jud ko sa kaon. Kay tagaan ko sa kong ginikanan og pagkaon. Wah, basta wa ko'y pagkaon, wa ko'y lungagon. Makakaon gid ko og pagkaon, makapaniud to gyud mo lingi-lingi lang ko sa kilid og sa wa. Kung naabay tawo mo palit og wa, isabin ko lang ning kaon akong paniud to. Grabe no, man akong panlimpyo din sa store sa ato pa. Kaon na pud ko kaon, mintas wapay customer. Duko jud og kaon, lingi-lingi sa wala, lingi-lingi gid ko sa tuo. Charo. Nangakaon gid ko taman sa ginawaron kaon gid kaon kay nalibre na ko sa kaon nga mais kalami naman gyud sa mais nga nay buwad duha ka buok ug nay utan nga kalabasa nga daghan kay sagol. Wow na gyud good for health gini akong pagkaon ron kay inuta-utan gyud sa akong mama luto sa akong ginikanan. Wa na makakaon gid ko basta ako rang usa dinis tindahan. Wala akong anak, wala jud ko'y problema kay unsay pagkaon nga naa, mukaon raman ko bisan unsa basta makaon lang ug dili makadaot. Wa na kakaon ako, nakalibre na ko lapaspason ko ginikaon mintas wa pay tawo nga namalit kay kung napay mamalit wa na dinay ko kadayon ug dinay ko katiwas og kaon magputol-putol akong kaon lamoy nang lamoy gi ko ani lamoy. Charo naman og dili ko mabusog ani. So thank you for watching everyone.